Sawaso khuluma nogogo khuluma kokusethene izinto amavasha bahlosile bathu sokhulu sokhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo noMkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi lina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo umdumo ezalwa uthumbu la tshatatsha utshatatsha azalwa upheshe upheshe azalwa umaguyana azalwa uvaphi azalwa uNokhonjo mina nginsizwa zingibiza ngonthuna kanthaba untombi siyamncumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovefe sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhala lathi ngihamba lithesilo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca ngumuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazo inkunzi ekhonya ishaya ishoba sibhokele phansi edla nazo maqede sihlaba isinyelelo idla nazo kodwa ziyayihlaba kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV angizuba mude bafowethu ngaphambi kokuba ngingene esihlokweni ngifuna ukusithinta angibakhumbuza abantu ukuthi siyaloba incwadi sithini isintu incwadi yokuqala amava ahlabahlosile incwadi yesibili uyokhuluza ukhokhobe incwadi yesithathu indlela yesintu incwadi yesine indlela yesintu ke bafowethu iyabiza mawufika emphelandaba i600 rand kodwa abantu babe nokukhala baba nesicelo sokuthi Impunga Yesintu siyafisa ukuthi nathi ngoba uthando sinalo usenzele isaphulelo ngoba ngiyabathanda babukeli beMpunga Yesintu ngibe sengivuma ngeimpunga yesintu ukuthi ispecial sizosenza sizoqala mhla ka25 kwephezulu siphele mhla zi5 kuLwezi kwesoyithwasa engisho ukuthi ke imbila yaswela umsila ngokuyalezela amakhopha u50 kuphela abafowethu 50 kuphela esiwakhipha ngespecial ngoba nathi asifuna ukulimala kodwa senzele ukuthi abantu njengoba befisa benothando lokuyithola indlela yesintu bakwazi ukuthi bayithole siyehlise kakhulu mawufika emphelandaba uzoyithola ngo350 uma ufuna sikuposele yona izoba u450 amanana lawa phansi futhi ngiyacabanga ukuthi iyaqala futhi iyagcina indlela yesintu kwephuka ngalendlela indlela yesintu ke bafowethu iphethe ulwazi olunzulu kakhulu ikwenza kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wakho umbukelo wempunga yesintu ukuthi into mayinje isuke ingahambi kahle kodwa mayinje isuke ihamba ngokwendlela yesintu engisho ukuthi ke bafowethu ungasawulinda umhla ka25 ukuthi kuze kushaye wona ispecial isiqala uyakwazi ukuthi namanje ulifake iorder lakho ngisho kuthiwa imali awunayo uyakwazi ukuthi uWhatsApp kule number ozibonayo usho ukuthi unothando lokuthola indlela yesintu kodwa imali uzoba nayo makuphela inyanga ukuze igama lakho sikwazi ukuthi silibhale kulabo bantu abafuna ukuthola incwadi ngoba senzele ukuthi lo 50 makuhlangana wona bese special siyasivala sishayeleke kuzona inombolo lezi usinikeze imininingwane yakho esokuthumelela kuyona uthole noma banking details la uzokwazi khona ukuthi ufake imali ungayifaka eShoprite ungayenzi e-wallet ingena kwi-bank account imali ngokuWhatsApp zona le number lezi ulibeke iorder lakho kodwa makushaya umhla ka25 26 sesiyaqala ama-order abantu siyabathumelela 350 mawufika emphelandaba 450 mawufuna sikuthumelela neyogathi ke insizwa ikhona nawo bafowethu
uyayithola emphelandaba u300 masokuphosela yona emphelandaba u200. Angifuni ke namuhla ukugeqa amagula. Kukhona into bafowethu engifisa ukuthi sidlule kuyona. Ngizofisa futhi ukuthi ngingezwakali kabi kwabakwenzayo lokho engizokhuluma ngako. Nakulabo abathi mabefundiswa bafundiswa ngako lokho engizokhuluma ngako. Kodwa ezinye izinto kubalekile ukuthi siziqondise. Kubalekile ukuthi sibuyisane kuzona. Ngizoqala ngenza umfanekiso ngenye yezinto esake sayikhuluma ngifike nomunye umelaphi wendabuko. Kunomuntu onolwazi lokuthi emsamo uyakwazi ukuthi kube khona igona ozofika ukhulume kulo. Ulwazi lolumuntu alifundisa ukuthi sikhona isigubhu sasemsamo esilekelelayo emsamo wakini ukuze umsamo wakini ukwazi ukwenza izinto. Kodwa mina ngiyimpunga yesintu ngiyakuphika lokho ngiyakuchitha futhi lokho. Alikho igona ekufanele lihlale emsamo. Lokho kuMkhuba ekufanele ukuthi uwenze endumbeni yakho, ekufanele ukuthi uwenze esigodlweni sakho ngoba makukhulunywa ngesigodlo ila kusuke khona ugodlwe khona imfihlo zakho wena njenganomelaphi wendabuko. Awukwazi ukuthi leyo nto uzoyithatha uyibeke emsamo. Akuyona yasemsamo. Kubona bonke abakwenzayo lokho becabanga ukuthi lezo izinto zasemsamo yasemakubo cha. Into yakho leyo yasesigodlweni. Nakuke la ngifisa ukuthi ngingene khona. Kunento eyenziwa ozakwethu abayizangoma. Angifisi ukuzwakala kabi. Kodwa ngiyafisa nani bozakwethu ukuthi lento nike niyimunyunge. Kwesinye isikhathi mhlambe sike sihlale phansi siyibuyekeze ukuthi iyona yini. Kubalekile ukuthi bozakwethu sikwazi ukwehlukanisa izinto ekufanele sizenze emsamo yamagceke emizi yobaba bethu nezinto ekufanele sizenze ezigodlweni zethu. Uyabona umuntu uma eyakothwasa uma seqedile esephothulile nje wakhishwa eseke esigodlweni sakhe. Uma mhlambe kukhona into azoyenza uma ezohlola mawukuthi uyahlola. Ngenkathi eqala ephahla uphahla ngesibongo lesi ekuyisona sibongo esimsekela isibongo sakubo. Athinte nesibongo sikaGobela wakhe. Athinte nesibongo sikaGobela kaGobela wakhe. Umkhuba loyo ekufanele ukuthi uwenze esigodlweni sakho. Njengoba wahamba wayokothwasa kaNgcobo. kaNgcobo afika wafundisa ukuthi uma usuphahla uzophahla ithongo lale ekhaya nethongo lakini nethongo likaGobela waGobela lo wayekuthwasisa. Lokho uzokwenza indumbeni yakho. Uzokwenza esigodlweni sakho kuphela. Hayi ukuthi kini uma usushisa impepho kini emsamo wakini usuzobiza esinye isibongo sala wena owathwasa khona. Sekumkhuba lokho sekuphambene futhi nesintu. Akufanele kwenzeke lokho ngoba abantu abaningi othola ukuthi umuntu unemimoya abantu abadala mhlambe wathwasa bese kubo bamethembe ngoba umuntu mhlamba bambona ukuthi uhlambulukile ngoba phela uma uyisangoma awujoli awuqomi awuqonywa kodwa uyaganwa noma ugane noma usebenza abantu nje. Umuntu osebenza abantu kuyimpoqo ukuthi aganwe, kuyimpoqo ukuthi agane. Lothi yena akakufuna ukugana nokuganwa. Angikholwa ukuthi usebenza ngabantu abadala. Uyazi ukuthi usebenza ngani. Ngoba uma nje usebenza ngabantu abadala ukuze inhlanzeko yakho ihlale igcinekile. Akudingi ukuthi ube nomuntu ozokepita naye. Akudingi ukuthi ube nomuntu ozojola naye kodwa kufuna kube khona umuntu okuganile ukuze inhlanzeko yakhe iphelele. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka umuntu ngoba nako Isangoma bamkhethe phakathi kwekhaya ukuthi uyena osezothetha idlozi lalikhaya. Athatheni Imkhuba yokuthwasa kwakhe kufana ngabe ugcina lapha esigodlweni azoyenza la emsamo.
Usiyafika manje emsamo uncobo fuze fulele bomashiya amahlangatha azoshumayela usebiza nabantu bakambanjwa abantu bakaGobela wakhe ayenziwa leyo nto emsamo leyo nto ugcina ukuyenza esigodlweni sakho hayi emsamo wakini kubalekile ukuthi leyo nto siyilungise ikhona incwadi indlela yesintu wonke umuntu uyayidinga ngoba sikhuluma lapha izinto ezithinta isintu izobe kwispecial lencwadi nani ningakwazi ukuthi nizitholele yona ngoba ezinye zezinto ziphanjaniswa yithina othola ukuthi silekelela abantu leyo nto bafowethu ayihambi kanjalo awukwazi ukuthi emsamo wakini uzobiza abanye abantu akukwazi ukwenzeka lokho uma nje kuukuthi wathwasa uma ushisa impepho uthethe ithongo lakini ayikho into mawuthethe ithongo lakini ethi biza abantu babokaGobela ethi biza isibongo sikaGobela wakho ayikho leyo nto kodwa lokho ukwenza kuphela uma usesigodlweni sakho ngoba esigodlweni sakho ikhona la kunemfihlo khona zakho la ugila khona imkhuba yakho phela hayi bafowethu kulungile angageqa magula ngoba ngemuki asiyibuyekeze kodwa la kuma comment section mhlawumbe into ekufanele ngiyenze kufuna ngithole umuntu oyisangoma akazositshela isizathu sokuthi kungani angakugcina isigodlweni lokho aphinde akwenze noma esethethe idlozi lasekhaya ngizomthola umuntu azosichazela ngoba mhlambe sizozwa kangcono uma kuukuthi sichazelwe umuntu okwenzayo lokho nowafundisa ukuthi lokho kuyenziwa kodwa mina ngiyimpunga yesintu ayikho into efana naleyo isibongo sikaGobela wakho uyosigcina esigodlweni sakho la wenza khona umsebenzi uGobela wakho akufundisa wona kodwa mase uthethe ithongo lakini bekukhethile kini ngoba naku nemoya bekuthemba ukuthi uhlambulukile yithi mawuthethe ithongo lakini khuluma nabantu bakini kuphela ungabiza abantu basemzini abantu kulungile ungasalike embukelo wempunga yesintu kwispecial sethu sendlela yesintu ihamba phansi kakhulu 350 copy mawufika emphelandaba 450 including i-delivery uma kuukuthi ukude laba abaphesheya kwezilwandle bafowethu ubona bazongithinta ukuze sizokwazi ukuthi sibabhekele ukuthi ukuyithumela indleko zakhona zingakanani bese sikwazi nabo ukuthi siphume nentengo ekuyiyona ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami